Tukithina mbere mwandiki munene wa kiama kia Ambassadors Wakiri Mugambi Manyara narutite maoni mawe kiri nkucanio ire kuthina mbere gatagati ka bunge ya kaunti ya Meru na governor wa kaunti inu Kawira Mwangaza akiaria Manyara augite Ameru ni mumendere utongoria uyu na kogu maumeri wathani wa governor Kawira Mwangaza. Wakiri uyu uri ni muthingati munene wa Keritu Murungi bamwe na uguna menerete governor Kawira nontu wa gukia ndua na ma MC akiugaga makamwagagia mwanka arimo kuruta wira. Ariwa kunyibia kanju ya maminista mawere uno mwanka aruthe budget ya mbungeri niyo supplementary budget ni kenda kugendania na mubango wawe ende auga o bombeka kwithira ukirema kuruthika kumane na nkucanio iria iebo na ma MCA ni tabure mwandiki wetu wa Nteto tawe Muthiri Muriuki agutwira kinyana ngukara Nairobi no mbwire na Nteto twikite raita wa laughing stock ya ndiguru yonde ondo andu bonde bari uri atiri Ameru twathugania ni andu babome muno na ni andu batithiria makosa bakaringa mbugu batibitia lakini ibarabitiri. Uju ni Mugambi Manyara mwandiki munene wa kiama kia Ambassadors ndene Kenya akerotera thinire kuonekana ndene kaunti ya Meru katikati ka gavana na MCA ba kaunti ya Meru. Rimwe ria tukona mandu ya ikarika twituligara muno nontu for example nkucanio yonde iriumania kwithirwa mbuga gavana warenda gwita ngugi wenka Mheshimiwa Kawira Mwangaza arenda kuma obici ageta directory kiri antu na antu baba kire atongiri bangi bathurire au wondi na bagitwa MCAs na arenda gwita ngui directory na kinyati na bara bathuri ibara bengirwe andi nkucanio witubui na mbuge gatucokia nyuma no ndukire agakinya amenye maana gwitanire ngwe na sitting MCA. Kulingana na Mugambi Manyara araga untububu ni bubathiurunka bakira Meru akiwa kathangwa gwitonia katiburi kugia murimo riria bukuthura atongeri twabwirite rimwe kire atongoria batiomba kuritanire na antu bangi na atongeria bangi ngugi na no ukora karire mweri jumwe kana yeri na ino bukuona gwikarika mantu jaibwera kwa very well lakini butathikiria na ndi kawi kathanjuga gwichonia na botiwirite kuwa murimo kabo safe kidogo kenda kagita karaga kinya next time bwerwa uju atibui witikiria atibui na kenda botiringa kura na maruru kana no ntibo kwenda kwaibisha mtu fulani polinge kura bwemenya obukuthia bwombo bukarikira myaka 5 bweterete guchinja wathani bu agwite gavana wa Meru kuninia ministry kuma 10 cha kinya 6 je ni nkindu engi akethwo na thina muno kuruka kagita karia akenda kurukirwa budget je ni MCA na mbuge itweterete ya maingi yake yukarika nontu ketha Mheshimiwa Kawira na rali ndiusire ministry chayo cha kinya ni 6 kana 7 imwe yu ketha ni 6 ikuonania ke ministry arabo rishire ire iraitangwe na budget ire tigi Mheshimiwa Keritu Murungi nande ukabolish ministry kinya budget ukugita atia ukabolish kenda mbeje uche yo tumirika no mwankocho ki amendment ya iraita wa supplementary budget no mwanko miki assembly kairi umiki assembly kenda umba kuona ndente na ntikwenda budget ya ministry 10 ndenda budget ya ministry 6 na rira kamikia bagatirimana na MCAs kairi na nondu batikwaraniria no predictora wakara kana nondu gani ora kumbukara budget uyo mba gutewa igatewa atia MCA bakamuria ugwiri waugire ukaeja na development project cia milioni igana o wond niwe ugire u rero cyo agakura otone ki budget uretete project cia milioni igana wond 45 ire kuchio kethritio chokia wikireo kulingana na Mugambi Manyara ariwa gindigura kikabata tikumenya nugu na mbesa muno ine mbesa iji chithwe chikinyira mu Meru na neo muchaina ugire atiri gutibata kethera kabaka iga kairo kana iga kero kira kibata ikethiga kumba kugwata mbea ko Ameru batina bata muno na no uku administer mbesa iji kethiri MCA kana kethi ngavana kana kethi ni MP kana kethi central government kirabe na bata nakio ikethera mbejini kugita niyo bakinyira na kwou tugatinda kwisa loso time tukiaria mantu ya uyu niwe wina checkbook Ameru batina
bati ukiaua azichekmbu baiki aketha mbeshi ikagitata ikabakinyira na tukumuria Mwankira Nandi kiritu murungi munene wa kiama kia Mbasi kwari achokete uju ibo kuringana ndathiuruka na ngiuri inakiri nkerwa kirujine mwanga kura ciaringwa na ndi cikuringwa ndona nyaka kintakene kidogo lakini ndagambite nka investigate kidogo niene atagukarika ndethera gigwata riwa tontu giotaira ntakene lakini kiathiria gwata giachokana rujine na ndi nkona kingangi sawa nkiripotera Buru TV Bitamuthoni Muriuki.